kafune MAWU. Togo du ko akatsa mebe kafune MAWU. Fiensia. MAWU pe nous saint yike me doakpo naneke ola ele miagovam. Mia dometo de siade la fille ke miele 5 ans nyele. Na me yo kata le 5 ans radio di le keke nya be kakao nu kake nya pa dikao nu kake bia miele MAWU nu kake nya nukunu je miele be ya ko fiensia wa mema fikanele nu se sike me doakpo nu gbede ola ele moji adogo papelo le fiensia fo le Yesu penko se semame me dakpena o elabena Christo evuyo kodani vosai wode miata le Calvary aticho ganuchi la apeto eya renuse sike denagamo vana fiensi ya maume dogbeda vujifo nu de vioji Christo penuse ya yepe eku plenuse yike dogo chome yebe didi kle de titi benu 5 dogo chome la ne dogo pakle mi fiensi ya de louvo sayame ameyo le tedania khonao dono ne haya no kunukle jesio ne fame apeto me dakpena benetonam le Yesu penkwaji me dogbeda le MAWU yirami fiensia ay kemie gale gomejem Nyega GCK na jinu awi de kelia ya eye miele mianko sem le kekea pe kwen kona vovovo dia nyame yo 400 le todia mana nyabe MAWU ja wo nukunu le nyapa gbeme nukunu la gede nyabe fomeme nukunu agede miape ametibli bo 400 me le Yesu pen comme miache gome fiensia eye ma ponami chokude nukunu NUSЄ yikecho MAWU ime doakpo nu agbo MAWU ya nane keme sesene NUSЄ lesi nugbedodo lesi MAWU wona do eye me doakpo nane ke fiensia ewo yikele do tomla MAWU ma ele gogo le sayame NUSЄ yikele si wo chowo kekea kata NUSЄ ma yike o chododa be ya khonamia egale mi agbo la femeda e ya fide pepe ke mi le 5 nyele le radio JB adia nukunuo ne vamele nya pa gbeme bebe nukunuo ne jo le nya pe agbeme nukunu NUSЄ yike chona MAWU yike me do akpo nugbo nu ameton ye mi akpole o trape MAWU nyame nu Gbanto miape MAWU pe NUSЄ sike medo sedope o miape MAWU yebe NUSЄ la medo sedope o nouvelia amenu veve pe MAWU ya pe nugbedodo yo linami yo me vanao NUSЄ de ke matema troela ta nouvelia MAWU pe ngbedodo yo me vanao ye akpaton lia MAWU pe do nao awo do de la gbome le fiensia hallelujah fi keke ne le we mala le 5 ans fiensia mebe MAWU pe ngbedodo agede wa gbeme nu kake pe ngbe MAWU do la ye pe ngbedodo la eka o agbea pe dofo kata nyape nchiko ke MAWU la pe ngbedodo yo me do akponu nu Gbanto amia puna mi chokude MAWU gan ya pe NUSЄ yike medo sedope o Yeremia fagbale Yeremia tabla ton vove pepe wiandre lia eglobena o apeto Yehowa echo wo NUSЄ gan ple wo alo wo jipo ple anyigba ebe Yeremia nyaglondila ya Yeremia yike MAWU dondoda beno fonu na dukoa ne fonu na nyekpakpele o le fiensia
ebe MAWU ya yike subomyele MAWU ya yike metrona eli nenema tso egbe tso de mavo ebe yenye Yehowa yimetrona MAWU ya ye wo chipo ye wo letrivio ye wo nuyo katsa le dzinuwo me eye MAWU ya ebe nuselesi ale gbegbe be watema nusianu ike o kpona kpakple o me kpona o MAWU ya yebe nuse ye wo nuwo katsa eye atsaƒuwo kpakple tɔsisiwo anyigba kple menuwo katsa ebena naneke mekpe na wo akpa o hallelujah ma de gbeƒã na wo fiesi ya be xaxa de sia de ne tso va na MAWU zã ya mea o eya ewɔwɔa ele bɔbɔe de ne elabena naneke mekpe ne MAWU ya akpa o luvɔ me yo gbɔgbɔ me yo lãwo me yo fi sia fi le wo ametsia katã ŋutia naneke mesese ne akpa o medzi be natsɔ ŋkuwo da ɖe xaxa yi ke dzi me ne le fifia xaxa yiwo katã me tom ne le fɔbubuwo yiwo katã le dzi o eye kpakple ɖeɖekpɔkpɔ yi ke dzim ne le mato no be fiesi ya MAWU la wɔe na o elabena naneke ŋutɔ mekpe ne MAWU ya akpa o keke blavevɔ andre li ya ebe kpɔɖa nye nye Yehowa ebe Yeremia eƒo nu MAWU ye ŋutɔ le nuƒoƒo ge ye ŋutɔ agaƒo nu eye ebena ye nye Yehowa ŋutilãwo katã ƒe MAWU ebe ye nɔ anyi la ye kpɔtɔ li yagakpɔtɔ nye nenema ke ale ye nɔ tsã va yi la nenema ke gale gbe nu yiwo ye wɔ va yi tsã dase yiwo katã woɖi na mi va yi tsã be MAWU ye wɔ ya MAWU ye wɔ ekeme MAWU wɔ ɖeke magblɔ nɔ be MAWU be ɖe ebe ye nye MAWU ma yi ke wɔ ma tsɔ yi ke va yi eye anu yi ke ye wɔ tsɔ va yi la yagakpɔtɔ wɔ egbe ebe ye nye MAWU ŋutilãwo katã ƒe MAWU ɖe mado kpo nanea hallelujah ɖontie nye ka hã ao nu sia nu le agbe me ɖe de MAWU la do kpoe hã na ɖeɖekpɔkpɔ wa de woado kpoea na wo lãmesẽ kpɔkpɔ ɖe de MAWU la do kpoea nu sia nu yiwo nye nukunu gãgãwo ɖe de MAWU la do kpoea awo la ebe de nane wɔwɔ de ma do kpo nane hã Yehowa awɔ nukunu ma le agbo me zã ya me nugbãtɔ ade o atsɔ nu vɔ wo katã la ke o nye nenema eye etrɔ na me ba gbe ede badabada yiwo katã le mewa ade dzo le me o nu yiwo katã nya gbenenɔna ebe nye menya le ma wɔ avo zã ya MAWU ana avo elabena naneke mekpe ne akpa o kpekpe blatɔvɔ enyilia egblɔ bena woanye dukɔ nam eye manye MAWU na wo kpɔmɔ be ŋgbedodo na wo fiasi ya ɖa ebe meka me ne nye o lo ebe ne le gblɔ be nye nuvɔ la enyo menye nuvɔ la nyanyratɔ kekeake gake ebe ɖe nye manye MAWU na wo nuvɔ la nenyea eya le kɔkɔe ɖe vɔ apie na wòatrɔ zu MAWU na wo la atsɔ nu vɔ wo ke o eye asɔ nu vɔ be kawo katã le ŋuti o eye natrɔ zu etɔ gbã ye ya ye wɔ o elabena eya ye wɔ ta enye MAWU na wo ɖo ebe manye MAWU na wo velia nye be to ɖeɖekpɔkpɔ me gbã eya ye wɔ o segɔme velia eya ke ganye xɔnametɔ o eya be yaɖe o ebe yamenye MAWU na wo woanye dukɔ nam na ame ɖe be yanye MAWU tɔ fiesi ya ewɔ o egaɖe o hã le yeƒe ŋkɔ zã ya mea atsɔ nu vɔwo katã la ke o hallelujah eye atrɔ agbenɔnɔ o nukunu gãgã yiwo me bu kpɔ wa awɔe le w'agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye Togo dukɔa ne gblɔ nam be amen
Job, pagbaleta sheke, pekpe Job, pagbaleta sheke, pokui ewo, ele popo na mi chokude maupe, nukunu, nusema, bedo na onchi, yepe nukunu nusema, yike wana nu gang, ele woge, awe na mema, awe na mekeme, awe ne mia dometo de sia de miakle, de ka eve, eye, matema klevo, hallelujah, la be mawu ya yikenti mele degbe fatono zaya, enye nukunu wola, enye nukunu gedewo wola, eye, awe matema klevo, Job, la sheke, pepe wolia, ebe ewonuga, si ma jojuro mele o, ple nukunu si o mele, kekleme o, nukunu si o mele, kekleme o, nobi kwade nu, nenyebe, miakobe ame akpe alofa de kali, ma upe nukunu wa, ela wa ame keklema o, eganya ame akpe ore, ma upe nukunu wa, ela esogbo akpe ma o maglo na mi be, amegbeton yo katsa la nyigbadia, oklemi onya kekleme na mi be minye million aton aden anyi enyiazo eye ma upe nukunu ple yepe nu gawowo la esogbo amegbeton be kekleme ke la nyigbaji ya mesia matema fo eto wo hana khoto le kinsia hallelujah ma upe nu se le do ke la gbome ye nous c'est yike me doa po na ne ke ola anana vo e na khonu kunu to ma aussi wa me ma yike benya glomere nukunu la nukun le mondi gbana la bena ewa nukunu si o mele jojuro me o pepe wi de ke ebe kpoda etonu nyeyi eye nyeme pe o ma pe olo pa pe nku o jojo me nku o vo ele nu Togalavayi, eye ayi mi adometo de sia de gbon nebe abi obinu kaji nele abe o ma voto nu bon simela ela de oleme nele ji katotu ela tukao nele jibe de kawo wone no mi pakple ma wadoma ma wala be yesogbe eye eya awo de sia de kejim nele ebena eya etonu nyeba nyemekpe o esagba vayi nyeme jesi oh nenye bena mele sena ne kele lamo nenye be mele kpona ne ke ha ola miape mawu ya ela pisiapi nu so kata lesi ela pisiapi onyanu kata kudenchio eye mawu ya ana donchi wo kaka ka mega glome se de la me panya yo ebenade etonu nyela kpoda huanu ebe gbe dina tojipo eye doyi makpebwa ebe gbele didim pepe wie velia ebe kpoda huanu pleke ameka akemone abagbo eye dolele la hoejo nu yo popo fon nu yo katan futon fana gbomela ela ho kata papleke anye kokuchora le kona eye nevade ade gboto ojo ade matewi wo katanjo eye nane kento makemone o Ameka gbone bena nu ka wom ne le maude nu edena nu vola amema ike globe o be ye mate pode de wa o be ye ben koko zaya mela apeto ade o le Yesu fen come eyata ebena enu ike odo ewone nu ike odoa enana ovaname eba madeke nu sedeke twapia de kento matema kemoneo zaya towelo mebe zao meya zaya maula de chonu fo me gbona be amen zaya ma maula yodo gbona be amen zaya meya chonu kunu dagbo mele Yesu pen come dowo pa gbale etawolia pope blaton ni do pa gbale tawo pope blaton ni lia alesi MAWU tso gbogbo kokwe la plenu selo ke sine
etsɔ gbɔgbɔ kple ŋusẽ si nɛ fo Mawu fofo la Mawu tɔ la Mawu vi la yi nye Yesu Kristo eye gbɔgbɔ kɔkɔe yiwo katã wɔ adɔ ɖe dzu kple ŋusẽ haleluya ŋusẽ yi ke seɖoƒe meli na o ŋusẽ gã aɖe yi ke xɔna me ŋusẽ yi ke yɔ adɔ ŋusẽ yi ke tuna ka eye ale si ke Mawu tsɔ ŋusẽ kple gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔ si ami na Yesu Kristo Nazarɛtɔ la ebe ame si nu katã wosi ami nɛ ɖo ele tsatsam ele nyui wɔm ava wɔ nyui na wo le zã ya me be ne tsɔ agbewo nɛ zã ya me ɖe ebe aƒetɔ me va be xɔ dziwo se menye be ne ku ɖe tanye menye be eku ɖe tanye be yana mavo kpɔ mɔ ƒãlẽvi la ɖa eye le keke me be nu vɔ̃ tsɔm le yi mee aƒetɔ mexɔ dziwo se zã ya aƒetɔ mayɔ ŋkɔwo la ebe ɖe ame sia ame ka yɔ yeƒe ŋkɔ la be aƒetɔ be yeaɖee xɔe dzi se awɔ nu nyui aɖe na wo zã ya me be awɔ nyui nam le zã ya me gblɔ be ɖe Mawu la wɔ nyui nam mekake nenye le ɖo ŋto nyɔnu ŋutsu ɖekadze tugbedze amegãɖeɖi nyagãɖeɖi mekake nenye o amegawo ametsɛwo ebe ɖe Yehowa ŋusẽ le si Biblia bena ele Yesu de tsatsam ke le gbe dam le amewo katã nu adagbe le nua egɔme ɖe ŋkunɔwo tokuwo aɖetututɔwo gbafawo hɔndrɔwo ame yiwo mele nu kpɔm nyuie o ame yiwo akpa ɖeka kplibɔ ame yiwo ye wobe ŋutinuwo mesɔ hã o la kple ame yiwo dzi gbɔgbɔ vɔ̃ ɖu la Yesu dagbe le nuwo nu elabena Mawu li kpli Mawu fofo la dziƒo kple anyigba katã be wɔla li kpakpli eye egakpɔtɔ gali Mawu ma ke egbegbe metrɔna haleluya ebe ɖe nane le zã ya yi mate ma wɔa wɔ ɖeka kpakpli to Yesu Kristo dzi eyama a nana vo ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me de ekpɔ nyatsi ma yi ke me zã na mia ne mi wɔ ɖeka kpakpli leke mi wɔ ɖeka kpakpli ɖo kpɔ ɖe nu lo edu aɖe le teƒe ya ye duma nu sia nu yi ke ne dzi amewo dzidzim la ele dua me nu sia nu yi ke be yaƒlea le dua me vɔ enya ɖeka yi ke le ŋuti koe nye be ele du bubu me le kɔƒe bubu me eye etɔ aɖe ema fi ne lea kpakple du nyui ma yi ke me be yayia do me eye ne gblɔ be o ele dzrom ŋutɔ la leke ma wɔ la yi duma me o ele do gbe ɖa ebe ele dzro nye vevi ɖe la me dzi be ma yi du ke mea me vɔ kaka ɖeka yi ke le nua ŋuti koe nye be etɔ gã ɖe ma afi me lea kpakple teƒe nyui ma yi ke me be ma yia me eye etɔa dzo keke etɔa dzo goglo eye mɔ aɖeke meli ke nato ma to ayi hã o eye azɔ wova ta alo do ana wodo mɔ do pɔ tsɔ to etoa dzi ale bena eʋu ɖe kpekpe afɔzɔlawo ɖe kpekpe ame sia ame ate ma to afi ke wolea ayi ɖe du nyuia me eye ne tso du nyuia me hã agate ma gbɔ va afi ke ne lea Mawu ɖe nu sia nu ele Mawu si nu yiwo ne hiã le anyigba ya dzi nu yiwo ne hiã ne bena va dziƒo le go kemɛ hã dzi gake vɔ egbe gã aɖe le Mawu kɔkɔe ma kpakple nu vɔ̃ wɔla dome eya leke wòawɔ kaka la yi Mawu nyui ma gbɔ Mawu ya le go kemɛ dzi nuwo katã le si eye ele lɔlɔm be yeatsɔ nuwo ana mi vɔ leke nu vɔ̃ wɔla la wɔ kakakaka la ato ƒe gã ma dzi o afia yi ɖe Mawu nyui ma gbɔ mate ŋui o mate ma o eya ta Yesu Kristo kɔkɔetɔ la Mawu vi la elabe Mawu ye hã nye eye ele Mawu ƒe asi eye wòtrɔ zu Mawu vi eye wòva be yeava ɖe míaƒe nu vɔ̃ katã dzo
elle o ha wa lo eye azon Yesu ma trozu e pont alo ana le wo pakple mawa tome Yesu mare yenye mo pale bi ke de ke kame pe nouveau ne ne kho Yesu dise eya anabe de kawowo la gede mi pakple mawo tome ale sike mawu chokpokpokko pe NUSЄ siami na Yesu Kristo me siami ne kwa ba megbeto de ke o Yesu ya de ka ye ko chokpokpokko le NUSЄ siami na ame ganya me wa de kala nyigba jiolo ela be ya de ka ye de ka kwenya na ana akogoma ana de ka pema ye keja megbeto la to ayi ma ugbo bi la be na ele chacham eye kele nu wom eye wo dagbe la mesio kata de bo samdo la nu ela be ma o likpakple eye nye ma be NUSЄ gama ya kasi o le sayame awo dola gbenyame eye nu ikene gbloa awo eye la va mena globe awo dola agbenyame le Yesu pen comme novelia le tepeya yenye ma pen gbedodo yo medana ma nyape amenuvela MAWU alors amenuvela MAWU pen gbedodo yo medana nusianu ike MAWU glonami aben gbedodo la medda la pa ne gbolo la ne ma pe wona ebedi va yom dasi le nouveau onchiko troden tinyi ebe mi anyigba no la okata e mademi ne troden tia ya do meto de sia de ka troden maunchi la ade ejibe ya nye ebedi MAWU ya me kana vachoa me dala pawa ne do nugbe sia nugbe yo dona mi le Yesu mela ele wo ge godogodo ebi topa gbale eta den pepe amewi andre liya ebena nyape MAWU ya ebi topa gbale ta den pepe amewi andre liya ebena elabena and then in verse 18 pipi nya glona mi bena bena miatonu eve si o me dolina o esi o me MAWU matem akava chole o la akpo jide possession ebe MAWU de matem akava cho nya be ko ya kwenyebe mi me dogo papele amade yike me kava cho zire kakpo eye ni mi ba MAWU gbo amegede wa no kpo MAWU wa o kona sebe MAWU le ko ba megbeto kene yo blemi kpo yo flumi kpo yo dachena mi kpo kapatuna mi kpo amegbeto e ma able novia akapatuna novia da ne mi ba MAWU gbo de en MAWU we kaka be mi megaten to na jide MAWU nu MAWU de endanya me akpe o ha me la vacho kagena o bibla bena la bena ebe tonu femela MAWU matem akavacho bena mi akpoti de possession ayata mi do atire MAWU mi kana de MAWU ji la bena dongbe be ya choke o sayame ne donugbe be ya nana voa anana vo vanvan eye mele no te pa mare be ne gbona be amen ne donugbe be ya yirawa ya yodowa saya anwe now le Yesu pen come ebena nye kpama kwakwa sike wocho do miankume la de asi sesie nobio mia si juva MAWU gbo mia chonya ba gbene MAWU bena khomicho na chono kiova na Yesu de nobi nye enumake am akhona ola ebe ne globe Yesu me vaso ma jole vivichi me nu ona ogbo ma jole chaba agbe piti nono ogbo eye me va yo Yesu gbo eye ne vegbo a amesike eba mesiame sike ayo apetola penkola wade
akpene mawu be le zaya apeto la de o be zaya apeto Yesu la de o zaya la apeto Yesu awo nukunu le wa gbeme le Yesu pe nkome Tito pa gbale Gbanto pepe velia Tito pa gbale Gbanto pepe velia egbebena de agbemavo pe mokpokponu de agbemavo pe mokpokponu si mawu ame si me kava tso ola telfide nyachima gome me kava tso ola do nugbe hafi yi mavo o je gome la mawu me kava tso do nugbe be anami agbemavo nke agbemavo mavo agbe yi me vona o agbe yi keme vona o agbemavo nyenu ka agbemavo re yenye mawu ntop agbe novio yo jiwa ne eto le no o jiwa wo pa agbe le me o sukuvio yo sunonu le sukure onya be nu tu ple nyonu o no anyi eye evi Togo tso panyi no no amela jilao pa gbe alo kple den ye no na de viome bon ne yi nko ne ga be sunonu kudentia dokito ana anya be nenye be vitoa alo vinoa do lele to hede le wonua de kepe do lele apa ban la kuya alo pe lenvia do yi ne de kale alo le vitoa melo alo vinoa mela atema akwe cho fufu agbo mawude agbemavo elesi agbe nti fafa bagbe jijo poko bagbe ase chocho bagbe agbe yikeme moke nwa de kekle kaka de keme leola ele mawusi ebede azonde meji be matro gbogbo aji o etokle no wo de odo ko o ji ovo vo mazon me kape kene holo be bla sheke o palo pare kayo etokle no wo o ji ovo eye wa pa megbeto eto alo no pe de gedemo emeya mi pe agbema enu lava tso gbedeka agbema enu lava tote gbedeka vo ma unu so kata to be va ne manao agbenye agbe yikele menya ma tso den demeo enu ni ke na wo kwenye be do mawu ya tso wo ji ne tso agbe o ne alebena agbema vo pe mokpokpo ya na swasi o ebe ngbesi oke o dona mi ati kekea na ba je gome ma o do agbema vo pe ngbe ya egbe ya maglo na obe agbema vo pe ngbe dodo ya ava me na olo amade le do tom fiensi la radio aji ha bebe mau pa gbe agbe yike me nu kaka de kemele agbe yike me fu pepe de kemele agbe yike me aya dudu de kemele o agbe yike nu me tso na kpo gbe de o ne to wa ya ga tso la fia ha agbe me la kpoto anu anu klo tso ida agbe ma pe ngbe o do na o la nya ma khoto nya bebe nya me le to nya khoge akoto wa le Yesu pen come le kemi on la kwa gbe ya no le ka gbe ya suna mesio Isaiah pa gba le tablaton vaton Isaiah tablaton vo aton li ebe midi Yehowa zi alesike o gale gaglagbe aleke o amaneva dugame eye Yehova eba ide dugambe gbajaji eye o globe azon deka pio katsan le duyamea me dibe manami agbale miai suku free pikake mi debe miai ayi suku ade suku la enye ya me va be manami nyama le duame kakle miolo me fia me le o gake me va duyame le dugbaja alo le gbajaji alo le duaba bolome ne mama de kepe suku dede pa gbale na mesiame
ye am enya kakala fisiafi amere ala be o be mai ame ha me mai gake de amaria globo kpo nyamamla nyikengbo gabu me ha ma ba ye a kpoda nu chua mele chua meula ma pi mai o le eye va le chua pa bolo me jo no te pom me va na ba kwena jo no bi nenya be de diga tenu ha achikola ba abayi e na ide tutopo alo ayire chua pa bolo me ayela be towe ya o ha hotowa ame hana hotowa eleme ma eleme no bi nye MAWU va mi agbo le Togo le loi megbe eye MAWU be de gapopo ati tututua yeva mi ape lo me du ya pe ba blog game eye nu sia nu ke jimile ya ebe mi ajie la eye me nyanu ke la ba jocho gapopo ya di tututua esi ke mon poko galia ebena amesiame neba eye mo pa menu feve la gakpoto galegbe soso ebe mi di Yehowa nke kale si o gale gaglagbe mi yo esi meke wo chokue fe pipi amandren liya ebe amavondi ne dasile fe monu ejibe yava egboa yava jidodo pokpope modia ele moji bonana agbeyeye le gome jege na o piensia eba me vondie dan si le wo mo vonu amado la beko mo nya gbola nyeme nya ya gome semo nyiro de ma de gome na o e gambe la si on a plein nu dudu nwi o eyi de tepede yike nu tianyi o kata dudu tianyi o lokode eye gambe la si on a plein dudu adoju adota ebe yapima ye ebe le NUKUWO cham ye amere yo no bi nu ma wom ne le ele dolege ado dowe amela be dasi nuka egbelope alo gbodudo ma gbo yiyi mega egbelo nu agbo ke o jo la fima nene maila ebe de nouveau la egbodudo ba jafi ma gbo ike nele le chanu kio le mere ebe jo la mo be jo la fima ma now agbe ntoto now ma now de popo ebe ma now nu nyinyo ebe dasi le nukoko anti elabe nu ye le isi ya cho anao dasi le nu yo la dodo nu fodi yo anana afodia cho le gbo ebe amavoni dasi le pe movonu nu vlo la dasi le osusu vonu trode Yehowa no gomede mi va cho mi va MAWU mi cho MAWU gbolo gake mawe wo mi eye to mi gake a mi teda le MAWU agbo mi bujo le MAWU agbo mi tramonjo le MAWU agbo anso to le mianyo be mi gbova tro gbova gbonye ela be ejo le gbonye agbo mega la me o agbo mo mega le me o ejijo mega le me o trova gbonye nene mai yo ya ele mo kpom na be nu ka ba ya dum nele nene ma nu ka eye nu vona na gon afodi dadi nene ma vala ma onwina o saya ma la onwina o saya me saya yelo ma wula de nu bada ojo la gbe me ay atronu azunu ye super comme ben tro megalalao megaba choma well ben tro de miamau lanu ekpe emanye amentope nyama chocho amentope chachia wowo eye na be MAWU mesegbe doni ameyi kela kadamenawa doro kitoku LSM gake dotokui ele kpom gake o abeme le kpom voya ese gome be MAWU le yoye ele yoye be ya nawo dijo popo bagbe ya nawo ti papa bagbe ele yo be ya nawo agbe nui ya yira bagbe ebe tro amesia mentone o chache wa tro de nyama olanu ela be cho nouveau kenagede
Zaya la kpɔm la nyina Grace for you tonight. Mawu la ve nu o Salvation for Mawu you tonight. ade o Zaya The me Lord is about to Aƒetɔ do la something ŋutɔ good, something awɔ great, nu nyui aɖe unforgettable nu nyui in aɖe your ke life maŋlɔ be kpɔ tonight. gbe ɖe o Let him return le agbo me unto ebe us trɔ for he ɖe miaƒe will Mawu la nu elabe tsɔa nu vɔ abundantly kena pardon. geɖe Somebody will say amen. ame aɖe ne gblɔ na radia gbɔ bena amen Aƒetɔ la awɔe le agbo me le fiesia nutɔlia azɔ nutɔlia is the undeniable performance míaƒe our glorious God. nutsi kɔkɔe Mawu la be nuwɔna yiwo mi maŋlɔ be o Undeniable performance míaƒe Mawu nutsi kɔkɔe Mawu ya be nuwɔna yiwo mi maŋlɔ be kpɔ gbe ɖe o people nɔvi come, ame geɖewo they va have touched the Lord, wo kasi Aƒetɔ la they have linked up with the Lord, eye wotsɔ va and they gbe na have Aƒetɔa touched wonders, eye woxɔ nukunuwo miracles. Now, Mawu wɔ nu gãgã na wo azɔa eɖo dziwo will azɔ be the next mebe eɖo dziwo la to touch the Lord be wòhã na and kasi to Aƒetɔa receive eye nakɔ salvation, ɖeɖe healing, deliverance dɔyɔyɔ from the Lord. katutu I said, who will mebe be the ame ka dzi wo next? gaɖo fifia hã Let me show you matsɔ fia o matsɔ fia o ame It's aɖewo true tonight. Zaya ame I'll tell ve you ko more magagblɔ later. geɖewo na o Tonight, Bon, let me Zaya, tell you matsɔ about one ame ɖeka me when I ɖeka say lady, alo woman, magblɔ be nyɔnu aɖe a lady, nyɔnu aɖe Rebecca. ye ŋkɔtɔ Rebeka She came ale si at her own time ye ŋutɔ va of opportunity. yi mɔnukpɔkpɔ yi ke Mawu nɛ ame She got eye a miracle. Mawu Like wɔ you are going to nukunu get nɛ your abe ɖe ko miracle hã le tɔwa xɔ ge le Zaya me I ne tell you the story, eye but magblɔ no, ŋuti na mi I'll gake let ao Rebecca mada herself si tell you. Rebeka Thank ŋutɔ you, ne sister. gblɔ nya na mi Talk ne to miase us about what enyo God did nɔvi Rebeka with your nuka Mawu wɔ na o kidney disease. le wo ayiku Let's ƒe listen to dɔléle ya ŋuti o gblɔ na mi miase My name is Rebecca. ŋkɔ nye tɔ Rebeka 10 years magblɔ be of kidney problem. ayiku domƒo nam ƒe wo sɔŋ va yi eye eva le kɔ abe mɔkpɔkpɔ fɔdom ʋudem menya le magawɔ Extract eye products again. atikewo zãzã hã tsi kɔ nam This my daughter. eye enua hã le kpe ɖome dzi be enu yi ke me vinye toa nye mate ma agblɔe hã o GCK. ke nye hã me se Rebeka be ye se GCK be ɖoɖo ya ŋuti eye ye yi be Mawu ayɔ dɔ yi ye ka ɖe Mawu dzi And when I got there, eyi ke ye teƒe ma all the prayers from ye our wo dad, gbedodoɖawo tse gɔme because since my body stopped swelling, eye my breath is now normal. mi Mawu ba me ado gbe da ɖe I ta thank God for what o nukunu ɖe tsɔ le eƒe agbe me restoring my health and ye making da it kpe ne permanent. Mawu ŋutɔ And I thank ɖe our Mawu ƒe ame ƒe pastor agbe ta for be Mawu to edzi ɖe ye kaka ya ayiku be kaka yi ke le edzi ya Aƒetɔ aɖe dzo eye do gbe ɖa be Mawu nena eƒe subɔsubɔdɔa ne keke ta ɖe edzi enua hã gale glẽ be ye da kpe ne Mawu ɖe GCK be ɖoɖo ya ta haleluya I thought your clap so mexɔ that se the be miame next yiwo katã le to dzia testimony will be miaƒo asi kpe coming sesẽ ɖe ale bena Amen. Mawu ana be nukunu yi ke la va me ya ewo dzi woadzɔ le eye Mawu ana aɖi ɖe asi magaɖe srɔ̃ɖeƒe srɔ̃tɔ ɖewo tsɔ fia mi nutinya evivi ale gbegbe enya se ale gbegbe eye maɖe mɔ ne wo ŋutɔ agblɔ na mi na kpɔ nu yi ke Mawu dza wɔ ne wo hã le fiasi ya. Some miracles are difficult to believe. Nukunu ɖewo lia ne dzɔa That miracles axɔ se be ɖe yele ku drɔ̃e loo alo nutɔ nyawoe hã got married to my wife in the year ŋutsu ya be ƒe akpe kple blave me yewo ɖe srɔ̃ kinu ɖo ŋgbedomea but only to experience miscarriage. loko ne srɔ̃ fɔfua efua la ge ne fɔfua efua la ge That my wife has multiple eye yegblɔ nɛ be dɔkita be nenema ye ye srɔ̃ ne fɔfua ge na dɔkita gɔ hã ɖo kpe dzi dɔkita le ƒoƒo ma be nyawoe ye kpe be efua be gegea etso fibrom gbogbo ɖewo le ƒodome ne nyɔnua eye bebevia hã le ƒodoa me
They diagnosed me of multiple fibers. ke yo kpɔ fibrome gbangbangbangbangba le ƒodome ma It happened during mie le kpɔ mɔ be Mawu awɔ nukunu ɖe na mi Abuja Crusade. eye takpekpe yiwo wɔ le Abuja le ƒe ke va yi mea Esther Kumuyi, yi ke pastor kple esrɔ̃a mianɔ mɔmi Kumuyi va a prayer request and challenge us. Have you written tanyagbedodoɖa ɖe wòna upon myself? edo aɖika na mi Write down my own. eye That I wrote was, God, I need your grace. me Was God aɖika yi ke va na menye be Mawu and give birth to a little medzi be ɖe Mawu na be ɖe his or nye her hã to serve you. na ana be During that time, vidi dɔnya na trɔ gbogbo awɔ yeye ne fibro mɔ katã ne ƒota gba wadzo ɖe ne mate me avo my monthly flow. But my prayer was, God, menɔ gbe dom ɖa to challenge my challenge. And be aɖika yi ke le dzinyea I took it meɖo ado aɖikae and then I gave birth to this. ke Mawu wɔ nukunu ya nam Daddy in the Lord, eye bebevi ya yi ke kpɔm mi le alɔme na mi ya nyemenya lé yi magblɔ ɖo Mawu wɔe be you will begin to fibro mawo dzo eye now I've picked my own. metem fɔfu dzivi yi ke kpɔm mi le ya le alɔme nam Amen. amen One by one. ɖeka Sing now. ɖeka gblɔ ma se ɖeka One. ɖeka You'll pick your own o tonight. hana xɔtɔ ale fiesi alo no tɔlia The ye nye undeniable performance of miaƒe ŋutikɔkɔe Mawu ya ƒe nuwɔna chapter yo 33. mi matem ase gɔme o Yeremia ƒe agbalẽ tabla 3:3 kpekpe tɔlia ebe yɔm ekema ma tɔna o yɔm ekema ma tɔna o ɖe mi ɖo ŋku teƒe ya le nyatia mea ebe naneke ŋutɔ mele me ko ebe yɔm la yɔm ko evelia ebe ma tɔna o atɔna o le zã ya me naneke ŋutɔ maxe mɔ na nukunuwo le zã ya me haleluya naneke ŋutɔ maxe mɔ na ɖeɖekpɔkpɔ o naneke ŋutɔ maxe mɔ na Mawu ƒe nukunu gãgãwo be me vava le agbewo me le fiesi ya o le Yesu ƒe ŋkɔ me yɔm ekema matɔna o maɖe nu gã kako siwo menya o la afia o nu yi ke mekpɔkpɔ ele kpɔ ge le zã ya me Mawu ƒe ŋutifafa age ɖe dzi me na o Yehowa ƒe ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔ ayɔ fũu eye dɔyɔyɔ nukunu katutu le me va ge le agbome zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me kpɔ ɖe kpekpea mate ebe kpɔ ɖa ma yɔ dɔ o haleluya eye mahaya o eye mana ŋutifafa kple nyateƒewo fũu mana ŋutifafa kple nyateƒe fũu gblɔna be amen kpekpe 14 akpa gbãtɔa ebe Yehowa be kpɔ ɖa ŋkeke li gbɔna eye mawɔ nyanyui si megblɔ ɖe Israel ƒe aƒe la nu la na wo ŋkeke li gbɔna ŋkeke ya tɔwoe ŋkeke nyea eva ɖo vɔ Mawu ɖe awɔ enyanyui si wogblɔ ɖe nunye la nam edo ŋgbe be yaxɔ na o gamea subɔ edo ŋgbe be yayɔ dɔ o ŋkekea va ɖo vɔ edo ŋgbe be yana wo dzidzɔ ŋkekea va ɖo vɔ ebe yaɖe o atsɔ nu vɔ katã ke o ŋkekea subɔ na o ebe ŋkeke ma yi ke le mɔdzi gbana eva ɖo fi ka wɔ mama ɖe wo ame ma fi ka ne le o ɖeɖe be ŋkekea eva ɖo dɔyɔyɔ ƒe ŋkekea eva ɖo
gadede ƒe ŋkeke ava ɖo. anyone that calls Ame on the sia name me of the Lord si ayɔ will be saved. aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la Anyone that woaɖee. calls on the name of Eye the ne Lord yɔ will aƒetɔ la be ƒe healed. ŋkɔ zã ya Anyone woayɔ calling upon dɔ the o. name Ne of the yɔ Lord, aƒetɔ la ƒe the ŋkɔ le God zã ya that cannot fail, Mawu yi will ke the medo power akpo nu oa that cannot yebe fail, ŋusẽ medo akpo wonders nukpɔ will gbe ɖe oa happen nukunuwo in your le life dzɔ le tonight agbo me in le Jesus' dzɔdzɔ ge hã le name. agbo me le Yesu ƒe He'll ŋkɔ me. forgive your sin, Ne nu he'll vɔ̃ save ya your atso soul, ake o. he'll heal your Nu body, vɔ̃ ya he'll aɖee perform the miracle eye awɔ in your nukunu aɖe yi life. ke me Our kpɔkpɔ time le has agbo now me. come. Gamiasu lo, Let's gamiasu, bow gamiasu. and Me eyes sia me ne closed. bɔbɔta Let's le miãnku. bow and eyes Bɔbɔta zɔ closed. le radio He's gbɔ telling le us miãnku. we can call on Ee him ebe zã ya and we can yɔm ask of him ekema the ne forgiveness, bia ye tasia the salvation, yatsɔ nu vɔ̃ ake the o. freedom Ya ɖe o. from all Ya nana the vo. yoke and the Tso wo cords of sin kɔkutsiwo that katã me. tied us. And you say, Ebe if we ask him, nenye he'll be forgive, mie he'll set us yɔ ye la, free, he'll give ebe us yatɔ na his mi salvation. eye yana mi Let's dede bow. kpɔkpɔ me sia me le Eyes radio gbɔ closed. yi ke ne You're se Mawu nya asking voa that all your bɔbɔta guilt, na all your miãnku. condemnation, Wo ŋutɔ ne nya be all the yebe nu vɔ̃ yiwo katã ye struggling wɔna with sin, wole that bu the fɔ ye. Lord will forgive you Eye right zã now. ya edi be aƒetɔ ne Remember, tsɔ yebe nu vɔ̃ Jesus katã died ke yea. for you. He shed Ta wo his Yesu blood ku ɖo. so that Ekɔe be through ʋu ɖe that anyi ɖe ta o. name of Jesus, Ale bena whosoever Yesu will Kristo call on ƒe the ŋkɔ name ya of the dzia Lord will ne be yɔe la saved, will be woaɖe o forgiven. o And atsɔ nu here vɔ̃ you ake are. o. If you want that forgiveness Ne ele now, dzi tsɔtsɔke you ya want that zã ya salvation now, you want that ne ele dzi be peace wone of ŋlɔe be mind ŋkɔ na now, agbegbalẽa me le you want fiesi ya. eternal life, Ne ele dzi the very agbe life mavɔ of God in Mawu man. ƒe agbe You want that ne eternal ge ɖe me life o now, ne wherever zã ya you la are, fi kake ne le o. just raise up your Nɔvinye hand kɔ asi and say, ɖeka ɖe "Yes, dzi Lord, be I am awo Mawu here. meva ɖo. Yes, Lord, I Aƒetɔ am here. meva I ɖo. want eternal Medzi life. be nànam I agbe mavɔ. want forgiveness. Medzi be I nàtsɔ nu want vɔ̃ your nyo kem. salvation. Medzi I be want you to nàɖem. take away Medzi be all my guilt, aɖe all my nye fɔ condemnation. bubuwo Where are you? katã To the ɖa. right, Fi ke to wɔ the mema ɖe left, and wɔ far. amema yi ke le Anywhere radio you gbɔ are, ɖa and le aƒe me online, you're hearing, le you're dɔ me hearing the sound fi of kake my ne le voice. le se Now, ŋkɔ nye you gaƒoƒo can ya mea call on the yɔ Lord, aƒetɔa ƒe and he will ŋkɔ save you, aɖe and he o. will forgive you, and Atsɔ he'll nu give vɔ̃ wa you ke o. the joy Eye and the peace ana wo that dzidzɔ comes kple with ŋutifafa salvation. Where yi are you? ke Where the Lord is waiting for you. akpe ɖe If ŋuti you're na o. raising up your hand, Nenye be le please radio stand gbɔa up. kɔ Anywhere asi you ɖeka are. ɖe dzi. You're raising up Do yi your ne wo hand. ɖekae le xɔ Please me stand up and alo say, "Yes, ele Lord, kɔndzi I kpa am me here." alo ele Put your prison hand kpa me raised. fi ɖe Put your kpekpe yi there. ke mi God le bless se miabe you. ŋkɔ gaƒoƒo Over ya the me radio, you le raise up your hand, you radio stand de up. l'évangile On the television, you le are there, efi you are kake watching mi by le le television. Togoa You raise be up du your sia hand du and kple you stand kɔƒo katã me up. la Any country, in any fi ɖe kpekpe ke mi congregation lea where you mi are, kɔ nyaba any siwo city, ɖeka any dzi town, ade fia mawo be salvation mele has come dzi for be you naɖem now. asi me Forgiveness ke ne has le come for kɔ yi you dzia now. Just ele raise up de your fia mawo be hand Mawu and stand ɖem up la there Mawu and xɔ na mo la call on aƒetɔ the ɖem la name ebe ne of yɔe be the ŋkɔ Lord. la While you are standing ye la there, ɖe o. just say, "Lord, Gblɔ I nɛ bena thank you. aƒetɔ I've meda akpe na wo. heard the Gblɔ message nɛ of life. aƒetɔ me I've se heard agbenya the message of your love aƒetɔ me and se the wo lɔlɔ ƒe message of gbe your forgiveness. aƒetɔ me Lord, se I come tsɔtsɔke to ƒe you. nya azɔ me va gbɔ o. Please Aƒetɔ forgive me. tsɔ nye I nu vɔ̃wo believe. kem. Tell God that. Gblɔ I nɛ believe. be mexɔ dziwo se. Gblɔ I nɛ believe aƒetɔ that mexɔ dziwo Jesus se died for me be Yesu so ku ɖe that tanye all my sins be woatsɔ nye will nu be vɔ̃ katã forgiven akem. and taken away. Gblɔ The nɛ God that will be not wònye lie. Mawu yi A ke God meka that will aʋatso not o. fail. I believe Mawu yi ke you medo have akpo heard nu o. me. Mawu menye Without be eɖo feeling, tom. without Menye be eɖo any tom. other thing, Mawu wanting to see anything. megaxɔ se be yase nane le lãmewo lo ao wo ya xɔe se ko Mawu esi ke meka aʋatso ta la ɖeɖekpɔkpɔ ya tɔnye mexɔe gblɔ be aƒetɔ mexɔe gblɔe be aƒetɔ akpe le Yesu ƒe ŋkɔ dzi mi do gbe ɖa le Keep on standing. nɔ afi ma ma do gbe ɖa ɖe ta fofo All these have raised ame up ya their yiwo hands, katã kɔ ba si asking dzi for your forgiveness, yiwo bia be nàtsɔ yewo nu vɔ̃ asking ke for your yewo salvation. be nàɖe I ask, yewo O Lord, o Mawoe according to your medo gbe ɖa promise, le forgive ŋgbedodo wa them nua in tsɔ ƒe nu vɔ̃ katã kewo le Jesus' Yesu ƒe ŋkɔ name. me I pray
that you Mais give to them gbeda, the joy bena of salvation, anao and you grant dede them kpɔkpɔ be the tsitsɔ. faith that Nao believes kɔse that as they have be come, esi ke wo you va will not gbɔ wo la, cast them aƒetɔ matsɔ away. wo aƒu gbe o. Lord, perform Aƒetɔ that wɔe which you have promised. kple Thank you, Lord. wo nugbedodo You are la forgiven. di wɔwɔ le woƒe Thank agbe me. you, Lord. Akpe They are na wo saved. be Thank eɖe you, wo. Lord. Akpe na Now wo they have be azɔ eternal la life agbe through mavɔ. the Lord Jesus Elisu wo Christ, si their to mía Savior. ɖela Confirm Yesu it Kristo dzi. in every Do life. kpe dzi In le ame Jesus' sia ame ƒe agbe me. name we Le pray. Yesu ƒe ŋkɔa dzie míedo gbe ɖa le. Please keep on standing. Gblɔna be amen. Counselors are Hallelujah. there. Megbakpɔ dzo le They will hadzia gbɔ. interact Akpe with ne you. Mawu ɖe woagbe ta. And Meda they akpe ne will Mawu give ɖe you miame yiwo things to katã. feel them Se correctly, Mawu and nya then veve ya come fiesi ya the le second hadzioa part dzi. of the prayer. Ni da akpe ne Mawu We ɖe call miaƒe on agbe our ta. officiating Nyame yiwo katã wɔ overseer, nyametsotso. to please come Eye mi kɔ asi dzi and lead le us in kɔndzi this kpa me counseling session. alo le dɔwɔƒea alo le tsɔtsi kpa me alo le aƒea me alo le ʋu me fi kake ne le se Mawu nya veve ya ye ne wɔtsatia le zã ya me be yeatsɔ yeƒe agbe na Yesu ne agbe mavɔ asue sia mi do woe zɔ na o medo woe zɔ na o woe zɔ va Mawu fiaɖoƒe la me Yesu ke ba bɔwo le gbɔnɔ be vinye woe zɔ vinye nyɔnuvi woe zɔ vinye ɖekadzevi tugbedzevi woe zɔ ebe Yesu be vinye woe zɔ fiesi ya va Mawu fiaɖoƒe la me eye nu yi ke míagatem agblɔ fifia tsɔ kpe ɖe mia ŋuti la enye be míele nɔmba eve ɖe nage eye nɔmba yawoa mia ayɔ zi ɖeka eye ne mi yɔ la nɔvi lɔlɔtɔwo la xɔ mi le ka godo eye wa awɔ nyabiase ɖo na mi eye miatsɔ miabe ŋkɔwo miabe adresewo tsɔna ale bena le ɖoɖo ya megbe dome la woate ŋu akpɔ alo ale yi woawɔ aƒo toɖo nyuitɔ na mi be woate ŋu akpe ɖe mia ŋuti ne mia anɔ agbe mavɔ ƒe mɔ ya dzi ke nɔmba eveawoa gbãtɔ Your name, yenye your phone number, 93 and your location address, please. 04 Send all this information via SMS. 38 Send all this ke information via SMS. nɔmba ya ete zẽ To this number. eye ate ma envoyer SMS Plus 234. tsɔ ɖo ɖa nɔmba ya dzi faa ɖeka Daddy. me sia me la xɔ tɔsinu gblɔna be amen Miracle coming your way. nukunu ma le va gbewo me vɔ You'll catch it. ele xɔtɔwa What are you? tika ne le o You raise up one hand, kɔ asi ɖeka ɖe and dzi then the other hand you lay eye asi where you velia have the problem. afi ke And then we'll pray. ele se Remember veve le ya how God kɔ asi da asi ɖeka ɖe afi ma Jesus do ŋku Christ dzi be Mawu si ami na Yesu Kristo with the Holy Ghost Nazaretɔ la and with kple power. gbɔgbɔ kɔkɔe And he went kpakple about ŋusẽ doing good. haleluya Get to you there. eye wole tsatsam ke le Healing nyuie wɔm all awɔ nyui na wo zã ya me oppressed eye of the devil. ame yiwo katã dze And then abosam after ɖu the la prayer, ada after gbe the le wo ŋuti final ne amen, mi de amen kpɔtsi avɔkɔa magblɔ nɔ be sickness, termine disease will not be dɔléle there ma ya anymore. etermine magakpɔe o Are you ready? esɔgbea Heaven is ready. dziƒo ya dzra ɖo ɖe ŋuti vɔ Raise up that hand. kɔ and alɔ lay the ɖeka ɖe other hand dzi where you have the da problem. ɖeka ɖe afi ke le ve wa Blind eyes will open. ŋku yiwo gbã la ʋu le aƒewo me Ears will hear. tokuwo la se nu Those who are paralyzed will rise up ame and yiwo walk. kpelibɔwɔ la One tso leg dza shorter zɔzɔli than the other. afɔ It will ɖeka go kpokpe out nɔvia gbɔ with that afɔ hand will vemawo become strong. abɔ yiwo katã Fibroids will be removed. agbe megale wo me o Problems will be solved. ŋusẽ la ge ɖe me in your life fibrom wo katã dza bɔ le zã ya me Up your hand. kɔ asi Lay the ɖeka ɖe other dzi hand where you have the da problem. ɖeka ɖe When afi you ke hear le the ve wa final amen, ne se amen it's kpɔtsia done. ko la Mawu wɔ na wo vɔ Father, fofo in Jesus' le name, Yesu ƒe ŋkɔ me you're loving God, enye lɔlɔ ƒe mighty Mawu God, ŋusẽwo katã tɔ wonder-working God. Mawu yi ke wɔa nukunu Lord, gãgãwo your aƒetɔ people are expecting from dukɔwoa you. ele And kpɔ I'm mɔ na wo asking, touch medo gbe ɖa everyone, be zã heal ya everyone tonight, kasi in ame sia ame Jesus' name. yɔdɔ ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me Lord,
Aƒetɔ, from the top of tso the head to kaka the wobe tip of the dzodome toe. va Any kɔ ɖe wobe problem, afɔƒo me, any challenge, any kaxa ɖe pain, kpekpe, any sickness, vevesese ɖe any kpekpe, disease, dɔléle I ɖe kpekpe, command, meɖe come gbe ɖe out wo in dzi be wone Jesus' dogo le name. lãme na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. That insanity, Adava, evil spirit, dɔma, tormenting the mind, gbɔgbɔ vɔ ma, yi le tsaka susu na me ma, le tsaka susu me na me ma, me de se na ɖaʋa gbɔgbɔ ma ne dogo le me o le Yesu ƒe ŋkɔ me. those blind eyes, Ŋku yiwo katã I gbã, command you now. me de se na ŋkumawo be ŋkuawo ne ʋu woatɔ nukpɔkpɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Deaf ears, To dumb yiwo ku, tongues, I ade pray yiwo the hand megaƒo of na the nu Lord o. will touch your Mawu eyes be asi now. ne ka mi gaƒoƒo ya me. Deaf ears, be To yiwo opened kua and begin ne to ʋu hear in eye Jesus' woatɔ name. nusese le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dumb tongues, be Eye loosed me and do gbe ɖa be speak out ade yiwo well le in babla, Jesus' name. wone tu eye woaƒo nu nyuie. Brighter, O, nutete le veto me, akplolui, eye afɔ gã ɖe afɔ alolo na mea, me do gbe ɖa be dɔmɔ katã ne vɔ na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nyame yiwo katã koko le do ƒo na, eye eʋu le kɔ ɖe mia ŋuti, amewo ne kasi mi. Kɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tsaƒetsaƒe be dɔlélewo, abɔta, ahatome, eklo, ame do gbe ɖa Aƒetɔ be kasiwo fofolae, gagbe le wo ŋuti, yɔdɔwo, kasiwo, eye nahe dɔyɔyɔ blibo va na wo katã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame yiwo katã ye tension le da ɖi ya, o Mawu be ŋusẽ ne kasi mi, mi xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu ame yiwo katã yewo tsi kekevi me, alo tsi anyigba, Mawu be ŋusẽ ne kasi mi, mi zɔzɔli le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ ame yiwo katã gbɔgbɔ vɔ̃wo le do nuƒo na wo, me de gbe ɖe gbɔgbɔ vɔ̃ mɔ katã yi ne ƒo tagbɔ togo le lãme na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Afi sia afi nukunutɔ dzɔdzɔ, afi sia afi dɔyɔyɔ ne va me, afi sia afi Mawu tu kamewo, afi sia afi Mawu medo gbe ɖa be Kristo be nukunuwo ne dzɔ le ame sia ame ƒe agbe me le ɖosi dzi, miɔ dzi, ŋkɔ, megbe, nyame yiwo le ɖo tom le afi sia afi le radio dzi, nukunu ne dzɔ le agbe me na mi, dɔyɔyɔ ne ge ɖe miaƒe agbe me, gatutuwo ne ge ɖe miaƒe agbewo me. Aƒetɔ, mebia be ne dzɔ le woƒe agbe me, to kpedzi foflae, ayi ke miagblɔ amen mamlɛtɔ ko la ne va me. Le Yesu ƒe ŋkɔ dzi mi do gbe ɖa le. Amen. Eva me vɔ. Nukunua Mawu tsɔe na wo vɔ. Hallelujah. Check up yourself. Eva me. It is there. Eva me lo. Edzɔ vɔ. Megblɔ na wo. Megblɔ na wo daɖi Be koko. silent now. Be Check up yourself. Nane. Don't be clapping. le tsɔ Check le up yourself saya me. first. La aƒea me. There's something happening now. La aƒea me. There's a change happening Le now. radioa gbɔ. Le xɔa As me. you begin to worship God, Le salon. you will see that miracle. Akpɔ be nukunuwo As you see it, tɔtrɔ and kpata you ɖe le feel va me. it, shout a big hallelujah. Hallelujah. Because Woe mia dzi ne we'll Mawu. celebrate with you tonight. Elabe sɔn ya. The Tsidzɔkpɔkpɔ blind be zã eyes yi. are opening now. Ku yiwo gbã le ʋu. The lame are walking now. Bafawo le zɔ azɔli. If you're lame, stand up and walk. Enye bafa tension le wo da If ɖe you're teƒe deaf, ɖeka. your ears are not Tso open, are zazɔli. now open. Tso na zɔ azɔli.